Sve osmišljeno do detalja, gosti su samo pristizali. Porodica Živojinović sinoć u svom luksuznom domu na Bežanijskoj kosi svečano obeležila Aranđelovdan, jednu od najvažnijih porodičnih slava koju tradicionalno proslavljaju u krugu najbližih prijatelji i brojnih zvanica iz javnog života. Kao i svake godine, atmosfera podsjeća na pravi modinski događaj. Od ranog popodneva počeli su da pristižu gosti, a očekuje se dolazak velikog broja poznatih sa estrade, sporta i glume. Domaćini su se potrudili da sve izgleda besprekorno, slavske trpeze koje obiluje najrazličitijim specijalitetima, angažovanje profesionalnog cateringa pa sve do muzike uživo. Ovoga puta za dobro raspoloženje zadužena je Mirjana Mirković, nekadašnja zvezda Granda iz 2010. čiji se moćan glas savršeno uklapa u svečanu atmosferu. Sudeći po energiji, gostima i pripremljenoj proslavi, slavlju u domu Breni Bobe potrala je duboko u noć uz pesmu, smeh i dobro raspoloženje, onako kako Živojinović i to tradicionalno rade.